Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Okay, bak tuki kubule shibo nam ta ka pojong fi, ba fi pelut nam ta jongi bat kinong pet ya ke Batisi TV. Bang ini kerem ta halor ki isu, ki mat, ki bakta ya ke jai ben riu. Kawai ke isu ke ban hakmat ya ke dai ka jing temu jong sarkar kami ban penurlong ban penlong ai ka ai ya ka Citizenship Amendment Bill arajar khan riu. Ka ai ba fidon man ong halor kani ba tuki. Hi ka benang kong ha fi pet ya ni ka Citizenship Amendment Bill na CAB ka mengyong. Ka benang kong ka ba syo ka jing ka berkat kan balai dan kam dan kami cinan kam. Tin reka BJP baka sarkar NDA kong ba ni de ban ailat ban ya dai kita ki break beton chikibar shabardi jong India ki bedai ki Sikh ki Parsi ki Kristan bat ki Hindu te ngan kran bai tang nam ta ni ka jela jong sini ya ni ka than jong sini bo ka than lam ingi jong sini ni pag don kum kita jar kita Hindu wa sini nga hamba ngapet ya ngecek ka news ni ngapet ya ka internet ngami ba ka don kita ka knyum jong kita human rights organizations lane begin to ka ik bag kisala bin Hindu po Bangladesh yang itu ka Bangladesh ka ba betana bagang kita ini but harai la ka langi alat kum kita gibre begin one jenis po Shari India begin cross Shari India kemudian kong hangnu kin sangya iti gibreo kin syong hangnu datang sipo jar ngut ki crossover kamanga kwa man kali ka long ba lada sipo jar ngut kita gibreo na po Bangladesh ki one kita Hindu na po Bangladesh ki one sipo di India nang ko kin one na po magala nang tabre dia yuki kiwi state kanum piang umat ya ong tu home minister nu prime minister bag nginya share kita ka border ngi kiwi ki jela po India kin share lang nga thaidat kumbaki ong ki kasi ka shukran tang man ler kum ong parang it's eyewash it's a mere eyewash no state is going to take the extra burden tiki bri gun nek ni tingi iya ka jing tmu jong ka ni ka bill bahkan pengkelak pong ya ke jinglong ritpa jungi hang ni apo ri la jong dan kiwan site ki minan giring ki Hindu apo Bangladesh kiwan terus ni sport han jungi apo sisnam ngila jati ti ka de kata kanong rem ba isno ba ngi persya ni kapel bat ngi kum ki breu ki ba ngi dim perkat janga khandian bangin ong ba tapi don kami ni kabel ru lapai ong si saya kata ba kini share lang kita ki state to pelaj no eka northeast ni kata kabel exam the northeast from the bill kamera dai tata giwan sini ki mat dia share kita ki state kambuj pat mo kum ke Gujarat ni kum ke UP ni kum ke Madhya Pradesh ki state support south to stay kita kata kasong sarkar dia but exam no eka ni ka northeast jungi Haganur kompat ladaka ni ka bill kalong ahan sisya. Bat lada kim exam ya kini ki jela jong thain stay lam ingi. Haganur kom kan kata palat kamtam ya ki pai ba khasi jongi ki hapo jela megala. Pigeron artli ki jingta. Ngangi igidon artli ki jingta. Jingta ka ba kam jingai kalong ba. Kumengong lagi wan kita kibreu bat ki syong ki sedang ban syong ban sa hang ni po rilom jungi po rilom khasi jantia jungi garwa jong magala ni kum ki rewret pa kum ki jantia kum ki khasi kum ki garo hapo san sem raja nar kum khasi nginon kanolak tau garo kanolak tau jantia don kanolak bat laki rung kita di milian tinggal ngala lupa dengan iya kata jingja no ka jinglong ritpa jungi inja sunat ni selap ting aja kebar kalong habangi pet ya kabel kalong long senam ka kabel ba ka jing so persya jong ki breu sini ki tan persya ka kabel kan mi biang ki mi biang ki jing ya ka cloud jong sini ka sedang biang ka militansi apa notice ba kan pra ka notice
kelak ban lam seluk kata ka ngam kuat ban long ta kan long ke ba sini uduk kata kan long hendai kelak ban pois duk keput ba ke notis kelak ban minat lagi dia fi Pisngau ba kani ke menteri rang badu jong gari udon kata ka thong ban pen urlong ban pen long ai ni ka bil pisngau gumnu haladi shimet ba let's say kan long ai kata ka bil fi kini ka bil ke jing temu jong ni ka bil ke dei ka ba la teruk la kniat la push da kata ka hindutwa agenda jong ka BJP ti kan buri ya kata dulu pas dang lu ki ong this is dei cha bikin lek maki tin nama kata baka dei ka manifesto juga a part of hindutwa bala teruk ka arsas kamtam ngai bau prime minister umman seban lagal urlong un lek ka de ban lek ke unum kan snap igi det pa unum kan snap igi det pa ni aja ka kamut lada ka BJP kawan biang hakabor hauni election general election ban salong shen ni kumta ka ai ka bala ban le like not na ka ba ya yen persya ba ya protest ba kani ka bil kanum long ai de ngam tip tapi la ban le kata namar lada kaban rahi kedai ka Raja Sabha ba Lok Sabha kanungun gi MP ngi pa sitai ki kan snap gi MP jungi UAR ngi pa maximum nang na po notice kanungun ngi pa ar fongut it doesn't make a difference hang te po parliament gi spangut gidan tikin rai maki kan rai percaya ka ya jing yang jungi MP jungi we don't have the numbers ngim dong gi numbers simple fact ni hapo jela jongi khamdam ni khasi ni ong ba ni de ben yele kat bala ban yada ya ka jai ben rio bakan ne ka jai ben rio jongi ka kani ka ILP strai kan kala ben yada ya kata ya ke jingwan rung ker thlap ki bar jela kinong wei pi ke jing rung jung kinong wei jing rung ker thlap jung kinong wei po ri jongi kam da dei tang ka jing rung dan jing ma ka jing rung tu ma ya rung se ka jing ma ka long unda rung so the dang ni kata ka jing ma tinging supaya tang jing rung ni kam ya kran chipang kata ka jing so the jung bri ni mot ba tang sum la man rung te la lakut kata nga i ba ka LP kam la ban ai jing da jung ni namar langi pe hi haka bakado ka LP kedeke kadai tang usik uba ngibu haka pengkiang jong solo uba setai ula de po magala uba sene udai sebar jong magala ndri ubri bak sakawai ka long ba ka magala ka de transit state ubri ke bos naga hati umut man lech mazram uya leng ba magala ti kumi kita ka LP kum kan kata lagi kum kan kata ya ka jela joy number 1 Number 2 ngas ngau ma ni shani apalan ha ka bor jung ka polis. Bang ta ka polis kan check ikit bawan ruker tap. Ari ngali si spat dengkal ayo arung te. Begitu check git jung se. Tak memburam. Ti bring gin bu ya kata ka ya future jung check berdiri jung ka lawai check berdiri jung. Hak ti jung ka tungut gi beri ki ba pampisah. Ki ba ngop hak pampisah. Nai ngang iba langi ongi ban penduk jaj ya ke jing rung kertap jong gibreu sepo jela jongi ba kenum yo lat ban sok thet ban chong ban sang ni kali tang gi dobas no ngi de ban pengklani gi dobas no ngi de ban pengklani gi grassroots institutions jongi mangi ge de kita ki bala ba gibreu ki don jing shani a gi dobar tila ro sarkar kalong sincere kata ngila ban ra kita comprehensive scheme ILP might be part of it. Kelak belong si mentana tak ngamoi. Ni tangin sini atang ke ILP kablo. Kumno kata ka anjong ba selapat ke bakhangi ki kentai bakin songkha bat u barjela la ni bat u bum dei khasi. Kan yarap pisngo ya dei ya ba. Pingam ya pi. Ka wan rai ki ya ka kakta ya ka hok long bre wan bre te. Kum pin khang ka ya ki jing songkha wat songkha. Are. Kamu di kata. Kamu la long kan.
Ni naduk man tan ki beri ni kilong ki bagi lot. Hendrik kilong ki bagi tip kur tip kha. Fi ki beri ki kilong ki bagi lot. Hendrik kilong ki bagi tip kur tip kha. Ti menta bisu ong bai ngan khangi ki jing lai lot jo fi. Ba phin ong ba ngi ngim tip kur tip kha so. Ti kom la long ki. La man long i wei ari yeng ta ki song kha ba tong khar bo khla jai. Okay. Ngim la man khangi ka ta. Hendrik man ong hi ba salan sa ka te ka si ki ba. Suap ya kata ka lat menyuak di sungkan kena aja ngang pediam pediam kata kajing wan tray pada jong kibrion marngi hang ni jala jongi kidi kibrion jongi ki bon ra kibrion sabar ban pentray kum ki kontraktor kum no fisngo halor kata pi nama kata ngong ma ladang u kontraktor wan ra yo brio bon tray ni uta u brio ngimde ban ai lad u bum su thete bum song ka ni ka ri jungi menta ja yu phun ra ka brio ban long lebra phun ra lo bangladeshi u tre ba phi bana u ye fer jing mot na ka jing siu jing u len no shenu lem no ma tem su la rung de po jala u ja lang to li song shenu no ma tem ti ngang ong ba ngidi man don ka comprehensive system ka ba ye ki brio ka bangim mon kibo wan tang sipor ban tray kibo kila ban wan hang ni ban aila ya kata ban kiu kata ka roi ka par jong jalang de ban khang la ya kata hendrei la ki wan kim de ban yo lat ban thidja ban kim de ban yo ka ration card kim de ban yo ka lat ban chung wai kim de ban yo ka lat ban trikam kim de ban yo ka lat ba bagin chung school ki khon ki la phi wan ra kum kata system ban la the card system ngila man wanda lagi wanda the card but hikai ki do pasnong jugi vi ai wa ye ki brio ko kum no ka card ki ban kata ki mo kita comprehensive card system na Ukraine ni kan ye teng ko ma lang Ukraine ni influx ni Ukraine ni kata comprehensive 3-tier comprehensive card system ndai ki brio ki nga don tu pa ka LP ni mana ka LP te ka ta ka so ki nga ha ki su to nga simat ngi don kam ki mechanism ka ba upai pa ahiu de ban trailang ban khang la di yiki phala jai bikin wan sini ndi tanga ka police department kani ka kalong kumju ra ba phai pet shaka sorba shilong mo ngi I menta bala bon bagi ni gibriu bana sha nong gondong ki wan toy be sor shilong ka I ka pa fidon nong halor te kata ka jing si happy bajo ilap ba ka we ka mat dengan we dengan mat jong ka influx na nong kendong sponsor di bere jungi kiwan sponsor kiwan na marba kadai ba economic reasons mo bikim yo kam yo jam kam long su ka tre ka ta sport tan no kendong kiwan banyit kam jam kerja kapo asin sponsor ba habangi pet ni bagi ni shong demadan kam tam kidi kikli ni beri batep ngi la ekran ma bagi ram asnom ki kyong kim de ne posnom potau kidi ki beri bana wan tamana siapa demi kam yo jam tre kan ka kam hang ne posar ne kam la kan ni bani ka tre sport snong la jong nomor stadium dot kam me tinga ngau ngi de pengklan ya ka yo tok saipan jong kendong ke cumi kemudian kong pet kelong ba hakarap kriam kadap kadang ka ketup bun jai mo ka ketup na do ka rap yo kha yo ba do ka rap igi so igi jor na do ka ri do kha na do ka ri marat kum kita ngawan pet ting ni ban kran ni ka sarkar ka de ban wan hakata kadur ban pen immi ni ka do ka rap kemudian ya ka agriculture and allied activities kum jong pareng ba mdi ban chu ong ba hadu menta la sa punyo snam la su ya ba semua penmi kata production oriented ya macam mi hadin ta to pia de pia lek ka besmuan ni bagi beri jungi kejing penmi jungi karit pat kim nak de bandi kisak kenyot bente apa iyo pa long na kaliang jok sarkar kamdan kata kalat ban lek ya kani ka marketing ban penya iyo hendrik ngamut bagi sarkar kan tiet maka hendrik kan nyarap kan facilitate ke iki beri nomor ki kirit palat ki holding tu ki jakarap tu ki jakarap tu ngai kan ni apa Korea kan nak Korea ngai ku bi kan kita ki beri golong ki emagi rilom puni kila ki juga
Rek sarkar ka wan ka facilitate ikit ki self help groups, ka facilitate ikit ki cooperatives, ka facilitate ikit ki cluster approach. Haba ki brief ki wan hidel de. Ha caka way unde ki wan pungut ki lang lumlang ki di ki produce tu ki. Taka sen. Kaya pasibon. Di increase ke transport system ki bon ki ban le. Rek sarkar ka facilitate. Ngang iba kadong kita kalat. Tapi le kata kita beliau kam imja po nongkondong. Kemaar golong le tapi kuai ki beliau jangan bikin syong po nong apa kisnong joki. Pideban ai lat ki bikin roikin par hak tak bikin ong kita ki enterprises. Ki bon lat ban snag jing sna ban le ki ni ban le kita. Ndrei le nak kam biang ka bor light. Hak patay mental film don kita ka energy. Kumu pin sna jing sna. Sna ka kiti. Sudah tak kuat. Lalong gay. Pero kamu nak di mesin, tapi mesin gini banyak dekat boarding elektrik. Tapi dia pun pergi ke boarding elektrik sih senang juga. Katakan dia kejing temu juga, kejing kuat, kejing terang juga government of India, ke state juga ke dia pun ke 8 jingrap dekat government dia kan rural electrification. It's a policy of the government of India. Pila long tengu bureaucrat, pim sengoba kini ki iba pi ong pi baki ka sarkar kala andre kini ka red tapeism po ka bureaucracy ka dei ka way ka papen suki la ni ka ba you break ha kini ki kampen roy ha kini kampen ya chakman pi aba pi klan je ka red tapeism la ni ka bureaucracy pi ba su tho ba kum usakri sarkar niya ka kum ki an baki china ki politician de ni menya ka kum ki an Tiga dia kawai agree with people kita giveaway negi lenti kita tak yang bagi melak banyak sekali. Wat ngaku berkat langkah kuat man tre akan baga kuat ru apa kat barang tre kam sarkar. Lagi don ki rules, lagi don ki an ki khanglat yang ban lam tak ngamla. Ti ka barang kong kadai dai than kata ka activism, ndai ka political will. Langara pa dia ya ka file let's say ba ong pe. Don ni ka rule ka ba msya yang abang le ni. Ngerai ka su minister wong ade kan itu melak pi ban lai ti lakon ringi pada don ki por ba minister kuat MP don ki rule ki ba khang ro ni le ka le ti aba don ka political will long am ti ka jo ya ka roi ka paru aba don ni ka political will lagi ba ki break mengal jet kum ki nong alam ki jongi lagi don ni ka political will kita ka jing temu kita ka jing wa man le nam ta ka ri kira la sau punyu snem menta ke jela me kala kala long ka jela la ka jong ka jing shakri ka la ka jong pisngo ba kala don ai kata ka jing kiu ha ka roi ka par ha ka yok ka kon ha ka hagi habaro ki liang de ba jo fikli ke jing kali ka ba kham rita ngi pet ba dan fi ni mu shukran manga Ndai ngi pet ki reports ki bawan kam tam ke India Today's state of the state report itu pin pet ki mekala kanang her kasakut sadin lo dah pura koi kita namun chua ngi long ki breu kita ki kasimo one of the most educated apa notice what was means what tau naga tau mizo pet chengi ya ka jing kiu jong jep bendeu mentang ngi pet ki report ke Mizoram ke layak cakaman, ke Sikkim ke layak cakaman, Nagaland ke layak cakaman, bun giliang kipang, nying sakut sedih. Ti, habis ngipet yang jing long juga politik support state juga hiru, ngim pelak yang bakalong ta. Cui hek yang kini suki te, mendon je berkat yang baik. Kamu ngomong menem, mendon kata political will, banyak cakaman. But ban se ban ong ba laban long baga bagala ka de kita ka failed state kung kuna school bo fail po class pro kupudok nagala ro film ta gite kumnon wanra ka jing kelapat ban ki briu kin sungthu ban jet i kinong yalam ki badon kata ka political will ki kinong yalam ki ba yo i jengai ki badon ka vision hakan uru kam la ban kade kata fi ngi kinong yalam jungi bonsien ngi jet ki hakan nong rem ni je ki ne marbe ki penting bigi itang ni kata ka glory le ka jing crowd jong kemenar
But kabar ngijet iki namar ba kitie ding dik pisa. Bro art ligine ki wan namar bagi nung jet ki electorate ki voter ki dei ki babi. Te langi kwa bakan rijungi kan kiu sakamat bagi voter sedang man perkat bagi i kata pun dawa ya kata pi ong meneh ka vision. Kemudian pe ya ka lawai. Ngasngau ba kemudian kong ka dei education. Ka pule putih hapo rijungi hapo jella jungi ke depan klai. Gila pule putih kala ngam sa notice ti snaite. Ka ki kot yu kata ka embos ka penmi kemugi correct ki papers kam tam iki no hikai pendapat. Katsan hajar mut kita ki nang hikai primary ki kam training. Upas ayu to no hikai baulik pen hikai ki kena nama pai nama tep. Dia ngayu ala lah ni ban ya don lang maka kumu member jong tu education committee. Patung sarkar. Ngila dep, ngila ai kita proposal jong kita draft amendment policy. Sino ka sakot? Kami tang apa assembly ki patra ado menta. Kaya si pasa ki approve ka apa cabinet. To sumara sa apa assembly discuss ka to. Lo ka kata de ka je bendi tu. Tapi sunguhun kita ka sung happy. Anda rakyat ka apa assembly have a discussion tapi kuat men rak kamsyak kamat ru. Tapi kuat men discuss bagi kita stakeholders ru. Tolong le, menurut bakang lan. Ndai. Some activity should be there, no? Kede bendan ke lo pulih putih. Mal pi ngikern sepang kalawai jungi kong jungi te. Aku pulih putih. Lagi ngila lagi. Piong ba kala nang hiar kan ka jela jongi ka ha jan barok ki liang kum wat ka boarding ru mentangi iba man lagas ni ki haban pelip like sikenta lani arkenta gi nong kendong kamtam ka umbam umdi ngimdan ka babiang namar ngimdan ka sistem ka ba tikna ban penbiang ni ki ba ayu fidon man ang halor kata Tapi fikirannya ki buat kita raju ki tiat ki liu ti. Kadon kata ka study ya ka jongka Megala bagi ong ba tangka hydroelectricity hapo Megala. Bila man permi aduk 1,000 megawatts. 1,000 megawatts kata ka long ko potential jongka Megala. Gi wak jing begitu. Nak kata nang permi tang sispa prapo. Nadok kapal musuhan nung tayo. Sini kaya ketika hapo ketika Gentle Hills. Kayak gitu ki add another 60 megawatts or something, huh? Let's go. Sedang kita nak mana? Ikan buat tap kita. Tementai ke boarding ke Banginan, haduk 1,000 megawatts. Kita Banginan kam lesi mentah sunspark megawatts. The extra ngitiat na semua. Ngisi ke pisah. Nanu kawang kita pisah nung betul. nolong idap ramru pada Ram. Syu simlun nang ke simlun ke sakak sa siu kita. Ti kum kita ki AP ngipit pada ya ka umbam umdi umpiong. Ni ap te. Ni ap. Kadang kita ka remote sensing ke balek do drone ka lek ka PHE. Ya kini ka source jungka bagi di mangi menta. Apa sor. Greater Wars long ha mo plang. Pit isang sat. Ki jebok ki barung si kutuka mangi bagi di inok sor menta. Bagi di inok silong menta. Nang ni gidi jakarep yang sudah tu barep untuk tek bat pesticide tek bat fertilizer tek gitu baru gitu umbam tu. Na seteu buti mau buti siap untuk turun ke tuit lang tu. Na gitu kisnong kita ag badan sajan situ ke jabok ke jaban ke tuit sepok umdi. Yap. Hangta pimpit juga rukam ai pasar. Kata sarkar kamla saban ayu. Ngai syedi syed Nang nu kawang tu dekat drilling. Kawan nyalam siapa cakap aja kan ni. Ubri drill dia ko ke bom dia ke jongu. Kede jongu saya bener ko tu. Drill ke tu dia ka. Kalau tek ko mengilak ya doyong. Doyong dia jong pi, tang pi dia try tu kena pi jam lagi kena jong api yang. Tek ko umur ko jong. Himdan dia kata kerukom. The management of water management policy ngimna.
But lagi pet lagi ke jing maham jong ki restart mentah ya kata climate change. Dah ngin poi cakap tu. Apa san senam tu penang lam la ban syong apa sorong ni. Lagi senong hek juga gini. Apa dia faham tu cepat nak dong berokot. Kado batu ki ke jingkwa jong pi ke ba pi don man ong halor kini berkhot ki ba pi nang ni sakmat ban yo shisha ke jela jongi ke ba kiu shalor Usabi usong la se ha ke jingi simbenta jong ki pai ba. Jingi simbenta ha kata kesensia kadar. Marngi bi ha bangi pe ya kata ka kentin sensia kadar isgo be kesensia kadar kadai be ban penne ya ka suka sanya pos na pota. Ni pe be ya ka dobos no. Bagi keren ka sensia kadar ni pe ka dobos no. Oh sensia kadar te de ban don ke jing suk jing sanya pos na pota. Ane ka sensia kadar kaya pala ni kata. Sensia kadar ka pe ya puling putih ka pe ya ka jinglong juga ko khia ka pe ya ka jinglong jong ka jingyo boarding jong fi ka pe ya ka jinglong pio umdi ni pio umdi kapet ya jinglong pio surok kapet pun ko ti kapet long sedong sensia kadar tinggi mi di kita ki beriu ki bagi jet ki belong kita kabuar perkat ban le kita ki kita ada saja ni kita kita ki tu apa ki song apa assembly kita ki MLA jong bagi jet ki kan ni ki kan mani ki assembly ke naga lifespan ribuan sengi sistem kan sengi pisong assembly kan sengi pisong pi porang tu ban keren ya ka im kayap jong jai berdiu jong im kayap jong pai ba that's the key kita ka du sebi dan lanam yo ya kata dan poi kata dan ha ka por election im keren pang kita gi mengsi songsit kan hui ya ba yo pisana ne ba ude ba ban beidi nga hakanu ko nong remi ong yu buri bulong beidi na matep te enre nang ya ni okay sakawe ngan phai biang ni man ne khndiat nglem mention panga instrument of accession dai pilong ban ong khndiat halor kani nomor gidon gi bala ong ifi mene ba PNC mu crunch panga instrument of accession ko bala ban ya da ya gi jai ban riu khasi jongi nagani ka jing penlong ai ni ka CAB bun gi bakran pang kita mo taka TTV annexation kita ka instrument of annexation ke kita instrument of merger ke tika poi biang sejuk te balai tinggi melaban pe ya kata ka fi omene kata ka vision ke ya pe ya kalawai balai ngi su poi be ya kata menor ke ladap tak ladap situ kata instrument of accession bi ladap te boleh kan tu ya kata Aku kan orang dem ulaman ong tong buri ba kanya dai ni. Kami kata. Peja kami sekat se. Pi ko mujai beri pidon di ginong yalam, pidon da jong ka jella mata, pidon da jong ka bor, pidon da ki bor ba snai gi an gi karun gi pi. Le se kata. Menira, beli ben peja kata ka shedin. ILP instrument of accession ngai kami happy. Tapi melawan berkat ya ka lawai. Song no, what currency ban sekali ba. Tapi melawan penyalam, ban picture kamat, benung kita vision, benung kita planning for the next, ya ka alpusnam, lifepusnam, sanpusnam, kerja berdiri ke position lo. What yang election? What kami lagi berfilong di nong yang lambat dah. Tapi picture ke menor tu kelik long historian kan, le apa university kan history, tapi dia habis. Congratulations, Thank you. Thank you for your time.